Hendai kat banang ni kisi. Wow, ni hab elek tma syakadang, ni hab elek tma syakamon. Oton kinong elam snong, kibastang ban kangla yang ban lek ban pensutu bakla lahap ya tengku. Bat kita tu kan ni, ya kan ni ruk ngelak dek ban keren syai. Bangim keno ya kitor bersnong hendai ni keren persya ya itu kinong elam snong kila persang ban kangla yang ni ke voice of the people party kat no sien ngin pensai hendai kini gisni ngai mi sakata kesan dorbar hanaban pan jing pensai balai ngin pensai bagi kat kenolot ia kita di dorbar ni kena tangi tu kena dalam senang kita persang ban kangla ini lek kena haba kangla dan pulang jelang ni hak wat wang dak nanti juga ai nomor himlati bencupang ya ke jingarang pat kalau persya aga British sensyar jong dari India ndang lek saka linti juga an pat kiong o bangi yo pen lanini kenpo igi dorbar senang the voice of the people party kam ju kenpo yagi dor snong nrai kidegi jinge jugi katto kanni kinong alam snong kabon ra yaga jinjak buram yaga dor basnong ndai tangkata nilahap bani tengku ru sabat kinong tho kot kubor don katto kanni kinong tho kubor kiba jumlien banyalam baklayo pa on bangila keren ya kata o ki waleng sekita kiseng jeung nang tok kubur ban ong ngi bangi keren persya iki ni keren persya ya boro nyong don ki katto kani bakal bangila sei pertai menta ya kita ki artli ki channel haga jaka bakin wat kin keren o ki maham pembanyu pa arden hana bo pan ma om don por benda pan ma hi kani ke por nama kita kau kipai ba ngamtip sakatno batno the voice of the people party ngayo i baka sarkar NDA hapo ke cialam jong ke NPP kiting thot ke voice of the people party bakan yo ban kurup ya kapor hantai apo district council la kalong hak HEDC lami hak GHEDC ngam artatin bamenta kira ngutu oleh dikinong alam sinong ru kaya pen di kani ke BBP janle raman la persang dengan tok kuboru menta oleh lai berngam tu wing menle persang la lap sakating kit sangabu ayukin penanggam haswa ke election lesi kinong apme sitayo so election ti ngindaya pan ba kumno pan penca ya kani kan airport oh kalaban mi kanu ko kipat pa tanggaway ka mga don banong kalaban mi kanu nang ne syakmat mray tanggaway ka mga kuwa bang kerpa wat pensngap klempat ailat ya ke voice of the people party bagan yo pat yo lakam juga sensyar ka karat kum kinangalam jong the voice of the people party ngem ko ngem sarang bangi biang lut desi ke jilong priu laban tuna ho ngem pen bor yu pat ba bung susyane akli hangiru ya kata ngem pat kwa ngem snow ye no pat ba u arta tin ngi ndai tanggawai ke bangi dan ban kerpat batan kentu yu pat ba kolong bawat lada bidang arta tin ndai wat pak kentat kat ba 4%.